Mijwara twaguddewo mu butongole abatura ku rugo byanga bitari rumwe na bimwe mu district ya Sembabule batwire berarikirire ahabwe cyanga cyabo okubura amezi ahabwe cyanga cyabo kiri omucicweka ekiri kukizayo kuteganisibwa ibura ry'amezi mu bwire bw'ecyanda nka omubwire obwo cyanda abantu nibaba bari kubonabona ahabo kugira ngo amezi nibagiye hare kandi obumwe nigaba gari mabi embereji neija kuba eri kugambwaho ombyafayo bwanyuma ya gavumenti kurabira mu kitongole kya National Water and Sewage Corporation okusya abantu amezi marungi amezi aga agari kucundwa amaani g'izooba nigiija kuba nigahika kandi garikozesebwa abantu omu magomborora nka Mijwara, Mitima na Rugujuru. Tongoza project ya maizaga kubire kurirwe Minister Honorable Shatis Musherure Kutesa hamwe na Honorable Sodo Aine Kaguta uru MP wa Maugura North ari kugambira abantu Joshua Ruhweza urukora National Water and Sewage Corporation no mu Sembabule agire ngo behireye kurebuka ngo basi abantu amezi marungi ukwetorora imyanya yona no barabe batakashyikire hamwe. Commitment ya Fekatife eriwo eriyakuwereza abantu amazzi nti committinga nti amazzi g'abantu bagenda kukola ki kubeera okulaba nti okwemulugunya okubadde eno okwekyeya abantu balina amazzi amayonjo atabalya. Sembabule mukimanyi nti eri mu katokoldo demand y'amazzi ebeera yeeyongera especially mu budde nga buno. Okurugirira aremereso eby'amezi biine ekiroto ky'okusya amezi marungi omu byaro bitari bimwe na bimwe okumaraho ibura ry'amezi kandi obwahati bahereze kuhika omu byaro 52 ebiri omu magomborora 3 aga Maugura North. Turiyo ntukora naneze zimwe zahwira itugambira system za 52 so erizoba twashemererwa kuba turi aha Sembabule Maugura North specifically eliezo sumwe aliezo project za 52 turiyo mu sub counties 3 that is Mijwara, Mitima na Naitoro Rugusuru. We RDC wa Sembabule Jen Francis Kagai mu kutongoza project ya mezi ashabira abantu okuba bayonjo hati obu government yakozire ogwayo ogwo kubasya amezi marungi. Abakyala mumpulidde kubanga ye mwaba lwaza abaana mwababera mu ddwaliro mwabafumba emmere mwabategeka amazzi abategekera abaami amazzi ag'okunaaba naye gavumenti teyinza tuwa amazzi gatukula bwe gati ate ekidomola ne kibeera nga kiki MP wa Maugura North Honorable Aine Godfrey Kaguta Sodo asibire gavumenti abokusya abantu ab'ebicweka bitari bimwe na bimwe amezi ekyari kugira ngo nikija kutongora ahambera z'abantu bari kuturamu. Atana tutero tatimizo kutamutsi na kwizarga usanzwe mwiza mu Maugura North yo yaza kutunga amezi aha mutakagiro ko ikisunga maza kusitaho rero turengiye mu yatunga amezi abatatu na polisi zagambana abukuba kayipoze kuzikura bamwe narameza gogije mushisheka ndatambiri ndatiyamba teka tujagambana umpora aponcho na n'abamizi. Okurugirira Minister Honorable Shatis Musherure Kutesa amakagaru kurenga emitwaro 6 nagija kuganyirwaho on project ya message. Nabona ba Ministry of Water project eri mu district 20 konka Sembabule ejizire 5 kandi okukira Maugura North 180 8 kilomita omugomborisha tuzonga teka konka kiri omugisha gwaganda magomborra abukuba magomborra ni 17. Abatura b'ekicweka eki nibagira ngu amezi marungi aga nigeija kubahwera kutura kurungi kandi kimareho okubonabona oku babiri nibarabamu ahaba amezi mabi nago ago babiri nibihahare. Soro kubantu wava amazi agasasana ebitule bisinga kusima Honorable Shatis awamu ne Honorable Sodo lwakino kyebatukoledde eky'amazzi kubanga ebuvuddeko tubadde bubi nnyo abantu b'ekitundu kino.
project egi emazire obuhumbi buri kurenga 9 omu sente za Uganda. Amakuru aga gashakwa Juliet Namare omuri Sembabure.